apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang tadray aw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kapayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Nalawa mo't gayam ti parangan ti bus mo, Manang Estela. Iso an nalawa mo ti daldalosak. O, kita ti balayda. Dakkel siya. Kasla mansyon, Manang. Una, iso akanayon mo't amabanuga. Ngam okay lang, tanasingpot damot kanya. Okay lang kadakwadang ag cellphone ka? Wen, day off ko mo't ita. Sa anak lang arimorta masaduta. Di addarag iti among mo dita, Manang. Awan mo't kit de. Adda na pananda. Sika ngay, Manang. Kaano nga gawid ka dito Pinas? Ay nawaw, awan pa'y maturnong ko ading ko. Kan saan pa'y analpas ti balay ko. Numalpas, agawid ka. Wen, agurnungak laang iti pagpuunak. Narigat mo't laang ngamin ti trabaho dito eh. Nga mayat ti pasweldo da. Wen ha, mayat nga agpaiso, ngambannog kan iliw iti pamilya mo't ti kalaban. Sige ading ko agpakada akon, aginanaak man pa'y. Okay, Manang. Agan-anad ka dita abroad. Agasam man, Roel. Ay nawaw. Tiyan niya, bakit? May sa oras sa ti video kulyokin manang mo Estela. Tay talang manan, bakit? Anya nga'y tinagsaritaan niyo. Ni bakit mo't kaslaawan nangag na? Agawidan ni manang mau. Agurnong kanopay iti pagpuunan na. Nasaya at maangarod no kasta. Saan pa'y mo't analpas ti balay na? Saan mo ngamin at tuloy-tuloy ti panagtrabaho dagiti trabahador na? Kurang ngamin ti budget na, isa masapol nga inot, bakit? Apay ngamin nga agpatakder iti dakkel a balay no kurang magayam ti budget na? Anyat ko nang bakit? Ay kwa, awan lakay. Lawan kon. Oh, idulin mo, Marisa. Anya dayta? Adda chocolate, sabon, ken nadumapay. Para kada kayo karagiti ubing. Ay nawaw, nangalaang mo kadagita. Impaw it ni Manang Stella. Sa anak mo adumaw dawat kang kwanakat. Siyempre, malagip na kayo latamot uray saan kayong agdawat. Kas jaymat ni Manang, uray saan mo adawatan, no isot ti addaan, kat malagip na ti mangtag. Nalpasan ti balay mo, hindi pa napalabas sa bulan, Manang Stella. Nakitak nga rod dagiti ladawan nga insend mo, Roel, ading ko. Anya nga rudan ti plano, Manang. Di agawid ka. Wen agforgudak meten di Pinas, ading ko. Ay nawaw, pudlo ka ni Manang. Wen, nalpas meten ti balay ko, kan adamat basit urnong ko. Umdas met siguro day jayan. Kaano nga ro ti panagawid mo? Talo abulan laangan kat malpasan ti kontrata. Nasayat mo ito kasta, Manang. Kailiw na kamutan ni Tatang. Pudno ka di tinadamag ko, Ruel lakay. Anya tinadamag mo bakit? Agawid ka numot ni manang mo Estela. Manang Estela ko namot Manang mula nga. Ay nawo, apay kastamot tan bakit? Ti saludsud ko ti sung batam. Agawid ka day. Uy, nagawid din. Talo abulan langan ti mauray. Kasta? Ngam awan pagdanagam. Ngamin, saan adito'y balay ti pagnaadan na, tadamot tan bukod na abalay. Okay. Day talaang ti kayat ko amaamuan. Ditakan, tada pa'y nasken nga aramidag. Si Mang Puton ti ipag ko. Agin si cellphone nakmat ditoy. Taurayak nga iso ti umuna makisarita kanyak. Kamaudyanan na, simang putak matlangan dito'y balay.
Ay, makabanog tagbiyahe. Oh, kumusta kayo matan dito? Ipag Marisa. Ah, nasaya at latamot. Mayat ta sunglass mo ah. Protection team ata ipag. Nakapurok-purok makanumot. Kun nagado ti alahas na. Ay nawaw. Nalipatan nan samot akos-kos kubita ti trabaho na iti abroad. Oo, apay kasta ti panagkitam kanyak ipag. Ah, From head to toe, mate. Kasta manin ti panagisam mo. Ada ka di parikot? awan ipag. Magustuak laeng ti kasta pa nagbadbadom kan itsuram. Bagay mo launay. Kaanaw ti house blessings tila anak ka. Awan pa'y nga rod baboy, tatang. Isu nga raon ngagsalsalod surak. No adam amo yung adda baboy na, tulungan dakman ngagbirok, tatang. Diyay ko makabailak abayadan atap no jak makautang. Ada baboy ni Nanang Bitay. Mano kanungay. Depende no anya size ti pilyam. Mabalin nga tama kita, tatang. Mapalin mait, mapankalata itayan da. Adda nga ta ni Nana Betty ijay balay da ita. Wain, pinanawak iti balay da itay. Madama apakpakanin na nagiti tarakin na. Mapanak man nga rod tapno makapagsarita kami, tatang. Wada, tapno malpas mutang na ita a house blessing. Nagawid gaya mo ni ipag mong Estela, Marisa, nakaw. Unmo nga minanang, apay ka day. Nasalaw ko di tadalan idi na minsan. Kat ay na, dakkel tinagbaliwan na sika. Ay nawaw. Magusto ak launay ti purma na anak ka. Kano saan ana ibagay kan kwa na nanang. Bagay ng tupay. Oho, Pudnumat. At dapay alahas na. Kan nagmamayat dagiti kawas na sika. kano kuskus kubita ti trabaho na di abroad. Anya ko maita, no babaunan laang ijay abroad. Ti bagbaga kat mayat ti purmana. No syakla amay sa, nagalas ti kasjay nanang. Anya! Naimbaglaan, ta nakaumay kayo ipag Marisa. Un ata inyayab yumat. Ni tatangay. Madamang agdigdigos. Imuna kami laang tatumulong kami kanaw. Ah, Mayat takwintas kan iring mo ah. unay kan ipag. Day tapay laang mat tinadlaw mo. Pudno ka di dayta. Pudnaw abalitaw. Saan ipag? Imitation laang. Ngamayat matket diti quality na. Aya, kunak ano pudno abalitok dayta. Saan? Ginatang kumatlaang ijay abroad. Ngam saan apod no abalitok dagiti makitkitam ipag. Kanayon kanumot nga isusuot na. Saan mo gayam apud no abalitok? Ay nawaw, para talaga. Napauli magkamot ipag. Ada ka din na isawang ko adi mo nagustuhan. Ay, awan ipag. Adala na lagip ko. Panawan ka pa dito, tatumulong ak nga aglutaw. Nalawa mo't gayam ti pwesto manan. Iso anangina mo ti abang. Kumusta mo't ngay? Adamot laing customer mo. At damot kit di. Gusto atap no sulit ti abang abay bayadam. Bareng manayunan kumapay. Mala, agtugaw ka pa'y man kit di. Tada na patag ngay bagakan ka. Anya ray tama na. Ay naading ko, istoryaan nakanumo ni bakit mo kadagiti kalugaran tayo. Anya? Iso ti indanon da kanya. Agraman pa nagbadbadok, kandagiti alahas ko asaan abalitok, mapanis istoryaan. Ni, tsak amo ti may papanito dahil sa abanag, manang. Kasarita man ni bakit mo. Ibagam ano adda parikot na kanya, siyak ti kasarita na. Saan kat aday tamangi marmarites kanyak ti paglaingan na. Kontrabida nga ipag. Ada na amuak maipapan kan istila nanang. Ay nawaw, mangrugi ka man ako na kun Marisa. Dumngag kayo ana imbag nanang. Dinakman iramraman kadagiti kalukwam. Inton madamdama, guraan nakti pagmaw. Maipapan kadagiti alahas na ti istoryaak nanang. Saan gayam apudno abalitok dagijay? Anya, Dayta ti pudno.
Isu amis mo tinang ibaga saan abalitok dagiti alahas nga isusuot na. Amangan kunak no agraman dagiti bado na kat naggapo iti ukay. Anya kumaita, no saan apod no abalitok ti alahas na. Kan naggapo iti ukay ti bado na. Adda ka di parikaw. Kasanaw kat ipaspasikat na ngamin nanang. Saan mo't aparam magjay ipag mo? Amangan no ikam man lang aminon iti dakas akay papanan dagiti makikita. Wano saan? Amangan no umapal ka kankwa na iso akasta. Ay naanak ko, panunutam mo't aparam magjay tao. Istoryam kanumat ni Manang Stella, bakit? Is-istoryaan. Isumat ti kunana. Awan mo't amok ang nagapaan nyo. Pagbalinin naman ngaminan nga isyo amin amang na. Amangan no si kamot ti ayan ti parikot. Nasayaat mo't ti kabsat ko ken ka. Alia, kanunungam ti kabsat mo. Ay nabaw, awan kanunungak. No asino ti nagbidot, isulang ti bagbagaak. Amok daytan, no awan na sayat nga ibagam, pangaasim, tadinak rengrengan, Ruel. Umayak man, Stella, anak kaw. Anyat masapulyo tatang. Man-manubat ngaminan nga umay ka ijay balay. Tadda ti manugang yu ijay tatang. Ay nawaw, anya kumaitan no adal ni Marisa ijay. Hey, kagurak launay dayja ababai tatang. Anya, apay maid, ada ka di diyo nagkinaawatan? Makapaasarmat ngamin, tila istoryaan na. Amin ama-amon na may papankanyak kat istoryaan na. Apay matakasta. Makatawanan nga agul uli makaktatang. Awan amok abasol ko kankwana. Ngamno apay anaputo ti dara na kanya. Nakababain ka, Marisa. Ni nanang mo't. Ay nawaw, idi pa'y may sa atawon a binagbagan ka. Ngam awan mo't ipangag mo. Apay ayan nanang, anya man ang tibasol ko. Agbain ka mo't sardengam timang padpadakas iti ipagmaw. Saan apam madakas ti istorya ak nanang? Pudno dagijay. Apal mo ki di day takan kwa na. Pangaasim te respetum ti padam atao. Saan agapo taadda na amam kat istorya umutan iti sabalay. Laglagi pom abalay ti katugangam ti pagnanay da. Awan da tatang dito'y balay manang. Si katigagarak, Marisa. Ah, Nabayagan nga agan anusak. Nabayagan nga agul ulima ka. apay ka di manang. Isabdeng mon ti mangis istorya kanya. Numahilig ak nga agporma. Numahilig ak iti alahas. Awanin bibiyang mo dita. Di ka agbalin akong trabida. Ta saan kumat apakibibiyangan ti biyag mo. Ay, kwa manang. Irespeto mo't ati padam a tao. No apal man ti makagapo, no apay akas tater aramidam. Gumatang kamot iti alahas mo. Gumatang ka iti sunglass mo. Ken napipintas abadom. Tapno di kakat sumanao. Ay, nawaw. Apay akas na ti panagsasaom kanyak manang. Tadi mo amo ti pagluglugaram. Awan amok abasol ko kan ka. Ngamay na, diyakam mo. Talaga siguro akas no apal tinangruna. Pinagsasawan nakit din ni ipag ko nanang. Ay kagunggunam Ay, nawaw. Di nakasyan. Apay kumaakasyan ka kat si kamatayan ti biddaw. Awan nagdumaan nyo iti asawak. Uray ni Ruel. Awan mo bibiyang na. Si kalangarudan tayan ti parikaw. Si kapay laang ti film victim dita. Awan nga min respitum iti padam atao. Isu akas ta ti mapaspasamakan ka. Anya. No siya ti sika, agkid daw ka iti pamakawan iti ipagmaw. Ibabam ti pride mo, tanaglawag mo't asika ti ayan ti biddaw. Ay mangibabain ka. Anya ter aramidam dito'y balay. Nangyagak iti bibingkama ng Estela. Anya? Sore, kadagiti dakas anaaramidak keng ka. Ay nawaw, simingpat ka mat. Anyat naknakan mo? Bidot ko dayjay manang.
Saan ang maiparbong ti inaramid ko? Naimbag mo tamom. Saanan ang maulit manang? Katsapay la kumaat ang mapakawan na. Pakawanan ka. Ngam saan ko nga awaten day tabibing ka. Ha? Kabailak ti gumatang no kayat ko ti mangan. Ala, naawanan iba kam. Mabalin mon ti pumanaw. Ay, maikawa ak nanang. Ay nawaw. Anya manen adrama day ta si Camarisa. Napakawan na kano ti ipag ko. Ngam apay nga akas jay. Ti anya. Adayo matirik na kanyak. Saan akas idi ang makiistorya pa'y kanyak. Ay katagan anad lang siguro Amagan nga may no adda maamwam kat istoryaem tumanen. Napakawan na kano nga rudon nanang. Anya kumaita no napakawan na ka. Apay nga rod akas jay pa'y laang titrato na kanyak ngay. Saan agaputan napakawan na ka ti may sa tao, kat agsubli ti sigod alin na nganyaw. Pagyamanam ano napakawan na ka. Ngam awan karbengam nga agreklamaw no adayo tirik na nakan ka. Kasta talaga no panagtalek tinadadaol. Anya? Ulitag manen napakawan na kalaang. Ngam saan akayat asawon day ta, nga agsubli ti sigaw alin na nganyaw. Jay kunada nga road, the heart forgives, but the mind never forgets. Ay nawaw! Ay, nawaw! Ay, wanam, ti panagtalak, ti padam atao ken ka. Tanuday takat na dadaal, narigat tun ang maisubli. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Ikakmanon ni tatang itabasto na, Agnes bakit? Ay, nawaw, saan mat amasapol nga ibagam kanyak lakay? Tapno amom Mangtidak mo tan iti 2,000. Sige laang, saan mat adakas na tumulong ka? Nang runa kat dakkel mat tinaitulong ni tatang idi agrugurgita pay laang. Agyaman aklaw na ita maawatan nak bakit? Ikamat ni nanang, tapno awan may bagat ti katugangak kanyak amanugang na. Awan pagdanagam no maipapan ken nanang, ta saan mat adimanding dayjay. Ikam latay ti kwarta na, bakit? Saan mat adumaw dawat ni nanang iti kwartaket? Oray groceries ken bagas laang ti ited mo ken kuana, naragsaken dayjay. Ikam iti kwarta. Iti kasta, magatang namit no da kayat na kanon. Amangan no mabain laang amang ibaga. Addaak nanang. Ay nawaw, nagbambanog ka laang nga imay dito'y balay, Agnes anak ko. Nataktak ka pa'y kide. Inuray mo lat ako maasyak tinapan ije balayaw. Awan matkit di trabaho mi ita nanang. Nasaya at ang arod no kasta. Anyat umay mo ibaga aya. Nang yagak iti groceries para kada kayo. Ay nawaw, saan pa'y anaibos ti inted nila kay mo iti napalabas a bulan? Uray tapno ada ti istak dito'y balay. Ay agyaman naklauna yanak ko. Dakulan day taatulong yo kanyak. Nang runakat sa anak meten ang makatrabaho. Day talaangan agmulmula di taarubayan ti kabaelak nga aramitan. Maawatan ata bakit kayo matan? Aywan gayam, mangtedak iti kwarta para kada kayo. Ay nawaw, saan anak ko?
Umanayan ta groceries nga inted mo. Awatan nyo kit di, nanang. Saanan kunak mo? Awatan yun kit di. Ni Lucas amanugang yutin ng ibagang ikan kayo iti kwarta. Aya. Ada Agnes anak ko. Agtugaw kayo pa nanang. Awan ni Agnes dito balay. Ada iji pwesto. Ag-inventory ka no. Kasta ka day. No, adda na patag nga ibagayo kan kwa na. Mabalin mo't nga itulod kayo ijay. Adda mo't talugan. Saanan, Lucas anak ko. Nang yugak laang itinatang para kada kayo. Fresh kan organic daytaw. Mayat ti timing nyo, nanang. Naibusan di interview hindi na palabas sa lawas. Adun sakit di tinatang amula yo Kaslasan kayo mo't amay ibusan. Adu minulaak itinatnatang ti arubayan. Isumot ti liwliwak kabayatan ti panagdengeg ko iti drama. Ayun gayam, inikanak ni Agnes iti kwarta. Amom ka day. Amok ti may papan iti dahil abanag nanang. Kinapudno na, siyak tinang imbagang ikan na kayo iti kwarta. Ay na, agyaman aklaunay, Lucas anak ko. Awanan nyaman na nanang. Ay mabit lang, tamang irwarak iti tinapay kan kape. Agkape kayo pa, sakbeng agawid kayo. Day matan ni Manong mo, Lucas. Apay ni Manong tatang. 2,000 lang tinted na kwarta. Ay nawaw, apay adwaripo lang. Jakman amaw kan kuana. Amangan mat no sinugsugan day nga Agnes akisayan na titulong nga itid na kala kayo. Dahil tati saan tayong amaw. Nalipatan nan saman ada kayo titimulong kadakwada idi awananda. Dahil tangaraw. Jak amaw ka na kuana. Kasa nakalipat damutan iti imasinsura. Saan amay parbang ti kastangar aramiden ni Manong kada kayo tatang? Di na urayan amapunuan tayo tamakangeg at talaga. Panagkunak at masapol ang masukatan tilugan tayo, bakit? Anyat kayat mo asawan, Lucas? Gumatang tayo iti baro alugan. Diyan ko madakdakkel tapno adu ti malaon na. Sikaman lakay. Panagkunam ka di kat kabailan ta ti gumatang iti baraw. No siyak lamay sa kabaalan tamat siguro. Di bali ata negosyo mattipak ausaran na. Masapul nga rod nga agtipid tayo. Italaang matkat ni, bakit? Kasaritam nga rod ni uncle mo no anya aklase ti lugan ti maibagay iti negosyo tayo. Mapanak to itayan da, inton madamdama. Un kaya, inton mo ka di ti sweldo na iti tauhan tayo. Nalpasan, idi pa'y kalman lakay. Pasensya kayo, nanang. Pasensya, apay mat anak ko. Awan pa'y maitad ko akwarta kada kayo ita. Bagas pa'y laang, nanang. Ay nawaw, day talagayam. Uray anya kita Joe, okay lang kanya. Sa anak mo't anapili ka. Agyaman aklaunay ananang. Adda ngamin gatangan mi. Ha, anya tigatangan niyaw. At damutan balay kan lugan niya. Sukatan mi tilugan mi, nanang. Anya, apay asukatan niyaw. Sukatan mi iti dakdakkel tapno ad-ado ti malaon na. Sa bagay mo't kit di saan adakes no gumatang kayo iti baro alukan. Nang runa pa no para mo't iti negosyo yo. Bagas para kada kayo natang. Ay nawaw. Day talaang. Anyat kaya ti asawan tatang. Day talaang titid mau. Hapkaban abagas. Maawatan nyo kumapay lang tatang. Awan kwartayo aya. Inaldaw at ngagluklok at ti pwesto yaw. Gumatang kami ngamin itilugan tatang. Na, adamad jilugan yaw. Sukatan mi ti dakdakkel. Jay ad-ado ti malaon na. No, apay mo't nga may namasapula sukatan nyo pa ilang. Kasta talaga tatang. Kasapulan mi nga minti dakdakkel alugan. Iso paigid na paggastusan nyo nga gasawa. Ay nawaw. Naladaw ka mo tanagawid itaklarais. Nag-overtime kami, tatang. At na ginatang mau asidenta. Adda iti eko bang tatang. Ay nawaw. Nagkapon ti half ka ban abagas.
Inyag ni Manong Mulukas itay Di adaman gayam kwarta yon, tatang. Awan nga raw. Apay nga awan. Kay bagbagayo laang nga imay ni Manong dito'y balay. Bagas laang matintid na. Apay bagas laang. Wen tagumatang da kanumot itilugan da. Anya, kinod da mo ilugan da. Apay agumatang da pay lang. Jak manamaw ka na gajay nga gasawa. Tapno adda siguro iparamag na. Anya a klase ti kapanunutan da ita. Ay, kamaudyanan na. Nagatang tamatlaang ang tilugan akayat talakay. Pagyamanan da ti Apo, bakit? Tidaan alugan tayo ngay. Anya ti planom ijay lakay. No okay lang kan ka. Itod ta ka datatang. Mausar da nga ta. Sigurado da ita. Kasapulan damot tilugan. Ilakad lang nagiti papeles tapno awan parikot. No, okay lang kan ka Wen, okay la ang kanyak. Awan matan mangusar. Itid mon kadatatang. Naimbag lang at da pag-service da. Mabalin matlaang nga usaran ti kapsat mo no kayat na. Tapno saan amarigatan nga ag-commute no ada trabaho na. Dahil tamot tinapanunot ko bakit? Isun ati regalom kadakwada. Sapay la kuma at amaragsakan da. Sigurado ang maragsakan da gijay. Ngamin, ang damotin makuna alugan da. Mano atawan ang nagbalin a driver ni tatang. Ngam saan na alugan ti iman maneho na. Kaano nga rod nga itulod mo? Indon o may alawas Asikaswag pa nagitirumbang ang mailakad. Isuka di dait at ilugan niyaw Agnes anakaw. Iso nga agpaiso nanang. Anyat makunayaw. Magustuak ti kulay na anak ko. Ni Lucas ti nagpili nanang. Nalaing mga rod nga agpili. Ano kasta? Sigud mat nanang. Aywan, jakmut makita nila kayo mo. Intulod na tilugan iti ayan datatang nanang. Lugan. Tisigud alugan mi itid na iti katugangak nanang. Saan nyo matlaang nga amo ti agmaneho no da kayo ti pangtadan mi. Ay talaga saan? Amang ano agbuot lang iti arubayan. Husto lang no itidyo kadakwada tapno adda service da. Nakunayo pa'y nanang. Oray second hand kat mayat dayjay. Ado ti nagdalanan dayjay alugan nanang. Anyat ko nam Lucas. Itad mo na italugan ka na kamay. Uwan tatang. Isun tirigalok ka na kayo. Ay nawaw. Daitad itad mo kanyak nga amam. Ne, apay nakastamot ng ti panagsasauyo tatang. Kwa. Di yung magustuhan ti regalok ka na kayo? Oh, tulbag tilugan tatang. Amatan nyo. Inisum pa lang dita. Kasla saan kayo mat nga excited? Di yung kayat nga ipadas? Inton mawaya anak Ada pa yaramidak iti silid kaw. Agkapi ka lang dita no kayat mau. Makamu kamutang agtimpla tabisi Apay ang nakaparada iti paraangan tayo tadaan alugan da Manong Lucas, tatang. Itad ka lungarod kanyak. Ay nawaw, talugan adaan ti itadda kada kayo? Win ka naw. Isaw ti regalo na kanyak. Jak amaw ti dadya kabsat baw. Una yan ni Manong. Dakkel tinaitulong yu kadakwada idi agrugrugi da pay lang iti negosyo da. Ngam itataim masenso da, nakalipat damutan. Naku nampay anak kaw. Tumulong na ngagpaiso ngam tipid mo't titulong nga itid da. Isublik tumot lang na talugan. Wag kumamot ti daan alugan. Isubli may tilugan niya, Lucas. Ay nawaw. Apay nga isubli yung kat para kada kayo dahi dyan tatang. Sabi kasapulan ti second hand alugan. Anya? No ikam ni tatang, jay kumamot worth it Saan akas ta adaan? Mapalin pa'y ang mausar dahi talugan. Ang no diyo kayat, alag ta ilakok langan. Wanan Da kailangan rudan ti maikam, kasta kayo pa'y lang mo. Naimbag pa ti katugana. Di mo pagsasawa na kasta ni tatang Ibagbagak lang ti pudno. Naimbag di katugana, tawray simple ti itad mikan ko anak at nakaragragsak. Da kayo ngay,
Masapol anangina ken brand new gayam ti kayat yo. Daan nga rod talugan niyo. Kasano ngay, no day tapay kit di ti paka-aksidensyan ni tatang. Oh, kamot Clarice. Aksidente adago saan? Apay nga inyawid mo ti sigod alugan tayo lakay. Makapasar tumot. Ay nawaw, anya ti makapaasar. Datatang kan ti kapsat ko Kumplito mo't atap no maawatak. Nagado ti sauna. Apay ka no adaan ti lugan nga itud ta kadakwada. Anya? Iso ngay nalak Mailako latan. Adapay mayat agumatang iti data alugan bakal. Ang mga no agsakit tinakamdakan ka. Anya ko matipagsakit ang tinakamda. Kat di damot kayat ta second hand. Nariridan tupay. Inla ko matgaya man damanong Lucas ti lugan da, tatang. Ay nawaw. Asinaw tinangilakwan da. Ni Fred akalugaran tayo, tatang. No kasta. Ginatang dagayam da jay. Naimbag man. Nakitak nga rod nga inusar da Fred idi na minsan nga aldaw, tatang. Ang bayam Bayam takabsat mau. Aramidin na. Nonya ti kayat ng aramidin. Awanan bibiyang ta. Nangatula unay ang tipuruwana. Nadabag ko nga inla ko yu ti sigod alugan nyo ken Fred anak ko. Uwan na nang, inla ko ni Lucas. Ay nawaw, apay nga inla ko yaw. Kunaklakit din no inted na iti katugangam. Naririda ka numot nanang. Anya, Di da kayat ti second hand alugan. ay una yan. Libre lang arudan. Naririda pa ilang. Day tangarod, naragsak pa'y mat nila kay kuan na pan nang itulod ijay balay da idi na minsan nga aldaw. Tagayam saan da akayat. Brand new siguro ati kayat da. Nagkapuan ti prutas. Bakit? As usual, inyagmanan ni nanang. Naimbag pa'y ti inam. Ay nawaw, apay mat ana ibagam ti kasta. Tamalagip na tayo no kasta nga danateng uno prutas nga apitem na. Kasjay mat ngamin ni nanang, managparabor day jay. Sa pala kumata saan nagbaliw ti katugangak. Talaga nga ugali na ti kasjay lakay. Saan pa'y anariri Uray anya ti ited ta kat naragsaklat ta. Ammo na ti agyaman karag iti grasya amawaawat na. Naragsak ti tumulong no kasta ti dadakkel. Ammo da nga ikan iti importansya ti ited dagiti anak da. Basit man wano dakkel. Ginuran sa matan ni Manong Lucas, tatang. Saan matan nga umay dito eh? Sigurado na ita anak ko. Makonsensya at tatang. Payamaw, lalpas mentan. Limon may sublay tan alpasan. Gimura kat di na matan malagip ti mangtad iti abastuta. Sika pa lang taggasto Sika mo tiyan na kwarta na kanata. Manulaang mat ti susweldwak. Kasta pa'y. Bumawi aktukin ka. Ay, makapasar. No asino pa'y ti addaan. Isuda pa'y tinarigat nga asitgan. Ay una yan ti kastang ugali da. Agbubun tayaw. Saan mitan nga agbaliw na ita. Urayin talaga no kaano ang mapakawan data. At damit nga min basol ta. Ay nawaw! Di ka agbalin demanding. Basit man wano dakkel ti naitulong ti anak mo ken ka, di kan agreklamo. Agyaman kakit di, ta tinulungan da ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kapayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw!
Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaamo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Anya ti ibagam kanyak, lovely. Imawawag ka di dananang kan kamaya? Saan mat? Ay, naimbaglaangan ta saan da ka nga inawagan. Ay nawaw, apay ka di aya. Narigatan, friend. Narigat yan niya. Amangan no maibagam a dancer ti trabaho ta dito'y syudad. Nukas na, saan da nga amo a dancer ka iti may sa abar? Jak imbaga, tanong maamuan da, sigurado asaan nga umanugot dagijay. Anya? No bilang man ta umawag da kang ka, ibagam latan a restaurant ti pagtrab-trabahuan ta. Kandi mo dakdakamaton ti maipapankin ni Abner. O sige, nukas ta ti kayak mo. Iso ti aramida. Narigat ti makabaso lang niya. Agsingsingiran ti landlady, lovely. Ay nawaw, binayadam kumapay met a Abner. Kurang mo't nga ron ti kwartak. Mano ti kwartam di taaya? 500 lang. Nayo naman. Apay a 500 laang. Ano sampay lang nga bayadan? Di bale tadamat tibak ng a customer mo iti rami eh. Iso nga ron na pinalubusan kang agtrabaho iti dahi ambar, tapno dagastusan ta. Ay una yan Abner. Di ka madanagan, tadaraket mi inton bigat. Ibingayan kan tumatlang. Sigurado ka ah. Ay nawaw, kaano ang nagulburak kan kaaya? Itay payad di ka matagtagaray pa o labakay. Ada ka di parikot mau? Kailiw ko ti anak tangag trabaho ijay syudad, dudong lakay. Saan mo't ngaminin nga ag-text? Ang mga nubisay iti trabaho na bakay. Jak to pa'y amaw no anya ti trabaho na ita. Awagam to Aglod ka ta kumustaam. No nalipatan na ti umawag kan ka, di isika ti mga rabi di ti pamuspusan. Tapno makapagsarita kayo nga gina. Aglodak tuman nga raod. Una, manumot laang tilod. Anda 20 pesos iti bulsak. Ay saanan, adda pa'y nabati a kwarta. Ala, sikati makaamaw bakit. Siguraduam laang ang maawagam ti anak ta. Hello. Kumusta ka dita syudad, lovely anak ko? Apay nga imawag kayo nanang. Kaya't kala ako mustaan. Nabayag mo't ngamin, adi ka nagparparik na kada kami kantatang mo. Nasaya atakla ang dito'y nanang. Awan rumbang apagnanagan nyo. Pagtrab-trabahwam ngamin, anak ko. Ay, kwa nanang. Agtrab-trabaho ak iti may sa restaurant dito'y syudad. Apay ka day. Nasaya at mat no disinti ti trabahom dita. Di mo panggapon ti agtrabaho iti inuman, wan. Wen, amok daytan. Sa baling ngamin ti inuman no maminsan, anak ko. Wen, saan nga inuman ti pagtrab-trabaho ak kunak lang harutan. Ay, wan gayam. Mabalinan apasyaron ka dita. Ay nawaw, saanan nanang? Sayang lang ti pletiyo. Agpakadakon, tagluto ak pa iti kanan may. Asino ti kinasarita may ti cellphone mo? Customer ka di na dyan? Saan? Ay nawaw, no sana customer? Asino nga ron? Apayan nabayag ti panagsarita yo. Ni nanang ti imawag. Ninanang mo? Anya ti baganakan ka? Kinumusta anak laang? Sana sinaludsod ti may papan ka data? Saan mat? Nasayaat mat nga ron, no kasta. Di mo nakdakamatan kadakwan at may papan iti relasyon ta, way. Talaga asaan? Sa bali ti ugali da nanang kantatangket. Istrikto dalaunay. Nala, agluto ka nga ron, tanay. Mabisina kon. Adarakit mo itasan ka day. Adda nga ron, bak ng abakit. Di dakkel man ang ti kwartam no kwa. Ay, siyempre, Inawagam ka na, ti anak ta. Nalpasan lakay. Anyat imbaganakan ka ngay. Imanugot ka na, pasyaram iti ayan na. Saan nga rod lakay? Ay, nawaw. Apay ngay. Impilit mo kumaa. Sayang kanumot ti plitay.
Ngam na ibaga na kanyak a restaurant ka no ti pagtrab-trabahuan na. Ay, yaman ak Diyos ko. Nasaya at might no restaurant. At least disintay saan nga inuman. Naku nampay lakay. Man ti disinti nga inuman ita panawan. No ang trabaho ni Lovely iti inuman. Ang mga numasulisog, ang mga ramin ilisan ang may parabang. Ay wala. Nang roon na pa'y numapadasan na jay kunada nga isi manay. Kas jay ti trabaho ni kasinsin Lucy idi ka. Iso ti pagbababawian na nga aging ka ita. Kumusta ngay, Maya? Diyan niya. Ada ka numot customer mo abak ng idirabi eh. Ada apay ka di. Manungay ti imbayan na kang ka. Medyo dakkel mo na. Ilibre nakman nga rod. O sige, ilibre ka iti arak inton rabi. Day tati kayat ko kang kakat. Saan ka nga imot? Amom, umapalakan ka. Ay nawaw, ay namot ti apalam ngay. Wun tagalan ti je customer mo. Saan akas kanyak? Kuripot. Anya, Awan pa intun na atip. ano santa taad dalat ta dagiti customer akas na. Kuripot na. Agkapi ka kaday, dudong lakay. Itimplaan ka. At tagaw ka man pa'y bakay tagsarita ta. Ay nawaw. May papanitian niya lakay. May papaniti anak ta. Apay ni Lovely. Adda ka didakas anapasama kan kwa na. Inuman ka no, mati pagtrab-trabahuan na. Dancer ka no gaya, miti may sa abar. Anya, Day tatimbagat ti kalugaran tayo. At impakita na abidyo kanya, katay na. Sakti mabain, bakit? kunak man no restaurant ti pagtrab-trabahuan na. Nagulbod lakit di day jay. Tangken ulaw at talaga. Ay una yun day taaputot mo. Kasarita man no asino day kalugaran, ta isuro na ti pagtrab-trabahuan ni Lovely. Masapo na rabi, rabi ka no ti trabaho na. Ay oray pay, mapantayo lata. Iyawid ta ti anak ta. Nga may delikado ti kastangar aramidan na. Ada customer ko inton madamdama, friend. Manan? Wen, panagkunakot nakatsamba ak meten. Sino nga eh? Makitkitam jay foreigner anak kaplo. Ha? Bechay? Wen, friend, iso nga road. Kaslabak ng sika. Kitang ti panagbadbado mo. Sapay la kumaa, tabak na nga agpaiso. Tapno dakkel mat ti mayawid ko. Ay nawaw. Apay ka di? Dananang kintatang mo, friend. Ha? Anya ti aramiden da dito'y bar? Ala, mapan mo ida kasarita, friend. Ang mga no agis kandaluda dito ba? Nakapabain. Anyat aramiden nyo dito'y nanang, tatang. Si katirumbang apagsaludsudan may itikasta. Ay nyater aramidam iti da ito'y abar. Kunam, restaurant, ti pagtrab-trabahuam. Ay nawaw, manula ang tisweldok no agaplayak a dishwasher. Saan adisintay ti trabaho? Nagbalinak lang a praktikal, takasapulak ti kwarta, tatang, nanang. Lukas na matlaan, agawid tayo. Ag sales lady kalatan ijay lugar tayaw. Saan nga agawid, nanang, tatang? Kasta ti trabaho kayat ma. Di ka mabutan. Anya ko matipagbutngak, nanang? Day tantaw ti pakaisag makam. Daytoy atrabaho tinang biyag kanyak itilas ud ti mano atawan, tatang. Di ko namkit day, isi mani ti kayat mo. Isi mani ngagpaisaw. Ngum pagpiastaan mo't dagiti lalaki tabagay. No imay kayo dito, tapno ibabaindak, nasaysaya at no pumanaw kay latan. Tapno ibagak kada kayo, adda akon iti husto nga edad. Amok ti aramida. Anya nga rog ti maaramidan ta, no di na kayat ti agawid. Baybayan ta nga runan. Amumot ni Lovely lakay. Yawanan.
Napadasan nan ti isi manay. Ay, nuapay ngamin nga ipilit na ti agtrabaho dito'y syudad. Ti panunutan talatan, katinaramid ta ti kabaalan ta. Ngam isaw ti natangkan ti ulo na. Iso nga awanan maramidan ta bakay. Maasyanak ko na lakay. Ore masyan ka kenkwana. No sana masyan iti bagina, awan ka. Ay, agawid tang aruden Wanan awan mo't pagturugan ta ditaw. Agtaksita mapanitayan ni Pidaol, da saan mo't mabalin asukunan na ta ditaw. Ang mga nutiliwan na gitipulais. Ano saan tamanan at makilugan iti motor na. Apa yan, Lovely? Ano ka? Agdadagsanak, Abner. Anya? Katsikati amat si Kuko. Ay, di nakman raba ka na kasta. Sa anak amang rabrabak. Pudnot ibagbagak. No po nung agdadagsin ka, imposible asyak ti amatisikog mo. Ay nawaw. Kasta pa ilang ti ibagam kanya. Amo ta adwa no anya ti trabaho. Anya ta mo kay, ang mga numay sa karag ti customer mo, tinakasikogin ka. Nukasta, masikog ka nga rod. One friend. Amo ni Abner. Ilibak na nga rod, friend. Saan na kanong anak ti sikog ko? Nay, kasano ngayon day ka? Ay, jak amo. Magulwanak launa yan. Sino nga iti mga sikasukan ka no saan atakderan ni Abner ti anak yung? Di namat nga rod kayat, friend. Sigurado ka kadi nga iso ti ama ti sikog mo? One friend, sigurado ak. Agawid ka nga rod, takasaritam ni Abner. Ipakaawat mo kan kwa na, friend. Saan mo't amabalin at ang likudan na ka? Kalpasan ti amin? Maya. Oh, apa yan nagsubli ka? Awanan ni Abner iti pag-abangan mi, friend. Ha? Anyat kaya't masawan? Pinanawan na kun, friend. Oo na yan. Jak amo no sa dino ti ayan na ita. Jakon makuntak. Awan nga roden Ang mga no aglamang matanday ki ang lalaki. Tulungan na ko, ma, friend. Jak amo ti aramidak. Anya nga tano agawid ka pala ang ijay lugar tayo, friend. Saan kan ang makatrabaho? Taagdadagsan ka matun. Kumusta mo't nga tan ni Lovely di syudad? Nabayag matun asaan ang nagparparik na lakay. Ado ti text ko kankwana. Ngam di mo't ag-reply. Uray dagiti awag ko. Di na matun sumbatan. Anak talat taday jay, baka Ngam uray anya ti aramiden ta. Katawan mo't ti ipangag na. agpatangkin mo't nga raw. Urayon na siguro ang may sagmak. Sapay la kumatasan ang mapasamak kankwana. Ti pagbutbut nganta lakay. Masikog ka kunam. Uwan, nanang. Ayan ti lalaki ang nakasikog kan ka. Awanan, nanang. Jak amo no sa dino ti ayan na ita. Anya ti naramid mo. Nagpasikog ka. Iti pailaang mo't kasjay a klase ti lalaki. Jak mat nga rod impagarup ang mapasamak ti kastoy, nanang. Pasinaw ti masikaog. Taputot mo, dudong. Anya, Sapay la kumata mapakawanak, tatang. Saan ko anagayatan ti kastoy ang napasamak kanyak? mangibabain ka launay. Nagawid kang agpaisaw ng parikot magtinsangbit mo. Kita saan agapotan nagpasngay kaan. Kat agsubli ka manan itibar ang nagtrabahuam. Saanan, nanang? Rumbang laang. Ta sigurado ang makaungat ni tatang mo. Maawatan kayo, nanang. Nagado ang mabali na pagtrabahuan dito'y lugar tayo. Day tapay la dancer mo't iti party pinilim. Dakkel nga minti sweldo ijay, nanang.
Wen aangam kita man tinapasamakan ka. Biyag mo mo tinadadaal. Anyan tulaangan ti panunutan ti anak mo. Numaamuan na akasta ti trabaho ti inana. Amangan no ibain na kantaw. Ay, di kay madanagan nanang. Saan ako nga agsubli iti kasdi at trabaho. Agaplayak iti ibagbaga ni tatang, ta isupay ti sweldo. Wen, agtrabaho ka. Tasyak ti mga awer iti anak mo. Mano abulan nga minan ti anak mo, lovely? Innam abulan na isong agtrabaho akon inton umay alawas. Sino nga iti mga awer iti anak mo? Adda ni nanang. Nasaya at ano kasta? Tapno makatrabaho ka. Si Kangay, pagtrabahuam ita, May saak akashir iti may sa grocery store, friend. saan kan nga agtrabaho iti bar? Jakon kayat ijay, friend. Nakabutbutang. Jak kayat ama pasama kanyak tinapasamakan ka. Jak kayat ama dadaal ti biyag ko, gapu iti kamali a desisyon ko. Igatang yu iti bagas, tatang. Awan samat kwartamaon. Agsweldo akto manen, tatang. Sigurado ka Wen, Kahit kumusta man, ti trabaho mo jay talipa pa. nasaya at met. Isu na laang ta 350 laang ti sweldo. Ano sama? May mayatan day ta, ngam tagsalsala ka alamo-lamaw, iti sangwanan ti ado at tao. Wen, tatang. Last chance mo na itan, di mo padpadasan, tagsubli iti kasya klase ti trabaho. Tano mapasamak na ita, di mo namnamaan at tulungan ka manayin. Naawatam. Wen, tatang. Saanan ang maulit? Ay, nawaw! Dumngag ka kadagiti dadakkel mo. Di ka agaramid iti banag nga ammom apakadadaelan ti biyag mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaamo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Timyong lakay, agriing ka pa'y mandita. Ay nawaw. Apay ka di Elvi. Kita mga aging inanada tao. Imawag ni Mari Gladys. Kahit Adda ka no agaapa akaarubada. Masapul amang ibaon ka iti kagawad amang nawa kadakwada. Wano saan, si kaamis mo timapaan. nagkikinabil da ka di. Agsisinong bat da ka nung arudan. Amang no inton madamdam akit agkikinabilan da gijay. Agsisinong ba't dalang gayam. Ay nawaw. Saan mo nagrabi na ita? Apay atak-takin nakpailagmay. No kabaalan da nga nawaan na kita akaruba na. Nawaan da. Sana masapol nga yawag da amin. Orayam nga raod nga kikinabil da sakbay nga aganawa ka. Ay nawaw, adda ka matgayam dito'y kusina, timyaw. Apay ka tinanang. Kunaklakit din no napan ka iti ayan da Gladys. Ay saan ka di nga imbaga ni bakat mau nga imawag ni Gladys king kwana? Imbaga na mutkit di. Matlagayam, anyapay lang nga itar aramidam. Agsisinong ba't da kanulang may't nanang. Anya alaang mat nga ibagbagam si katimyaw.
Kas kapitan, pagrebengam ti mapan mga nawa kadakwada. Saan mo ta grabe na jay? Ay na, pakpakawan. Urayam nga raod nga dadakas ama pasamak, sakbay amapan ka. Anya klase ti kapanunutan dayta? Anyat imbaga ni Gladys kada kayo, nanang. Nagaapa ka na o dagiti kaaruba da idirabi ay. Ay nawaw, iti anya agampo ka no, nanang. Di na amaw no anya tinangrugyan ti apa da. Ngam na kunana anak kainom da kanumo nga met. Ay, naimbaglaangan ata saan anapan ni Dado ijay. Nakunampay, ang mga nunablak ayan meten nunapan ijay. Grabe ka no ayan, nanang. Wan, pinangorda ka no pa'y iti 2 por 2 di may sa akadwada. Ay, kaasimot ano kasta? Sa bali at talaga ti ipikto ti arak. Ngam no apay akay kayat dalat tamat. Gagangay ti mamartek, nanang. Nakitam ti mata ni Henry si Katemyong. Ay nawaw, saan pa'y bakit? Nananaw ti mata na ya. Nimisit ti igid ti mata na. Anya? Dinanog da kano idirabi eh. Nagkikinabil da kano. Ay nawaw, awan na nga nawa kadakwada? Siyempre, mabutaang dagiti karo bada. No si ka kumangamin tinapan, ang mga nunaanawam ida takapitan ka nga road. Kung nagman no nagsisinong batdalaan. Iso nga road tinangrugyan na lakay. Unay kamutin. Awan basol ko dita. At dabasol mo. Ay nawaw, kasano ko mga dabasol ka? Sana siyak tinang ibaga nga aga-apa na niya. At dabasol mo tanagul ulimag ka. Di mo ida napan inanawa. Sa dino man ang tipapanam si Kadadaw. Ay nawaw, ada kay mo't gayam di tananan. Sa dino tipapanam kunak. Gaputawan ni bakit mo dito balay. Iranam mutan ti rumuar. Ninanang mo't, agawid ak mo't ladagos. Amangan mat no agiinom kay man iyayan. Saan mo't siguro may parit na nang? Nabayagan na din ang udian, nagiinom kami. Pangaasim Dadaw. Saan man aday taarak ti adda iti utak mo. Relax kay lang, nanang. Kas na kunak itayon, agawid ak mo't ladagos. Sa anak nagbartag, tamnawan may bagbagayo kanyak. Sigurado mo lang ah. Adda ako nanang. Pasensya kayon ano narabyanak. Anyat impaaramid ti gayem mo kang kaya. Narabyan ka mat. Pinagbantay nak iti istor na nanang. Ay, isumulagayam ah. Ti anak ko nanang. Nakaturugan ah. Di ka madanagan tapinakan ko makiday. Ni Dado ngay nanang. Rimwar, itay pa'y agsapa. Ngamawan pa'y mo't anagawid. Ay nawang. Gapot na awanak dito'y balay. Inrana na mo ti rimwar. Day tanga raw ti kunak. Diyak kumapalubusan. Ngam ipilit na mo ti kayat na. Ay, awan lat amok di tananang. Nabartek tumanin nga agawid day dya ang tao. Sapay kumaro mo day dya numabartek. Naimbag abigat yun nanang. Kasta mo kang kaana anak ko. Si Mang Pagkada ni Dado idirabi ay. Saan mo't nanang? Saan ang nagawid? Diyak amo no sa dino tinagturturugan day dya ang tao. Ay lalaki di mo day dya Dado. Diyak amo no anya ti adda iti panunot na nanang. Imbis nga agtrabaho ka, awanang taparikot mo tan ti ipapay ti asawam. Sapay la kumaata saan nga aggulaw inton agawid. Padasan na nanang, talaga nga isinak no kasta ti aramidan na. Saan asyak ti kalkalabanan day dya at tao kunak tumot. Nagas ang biyag ko, tintanong kalakama. Kasta ti mayat, Dado. Ay nawaw, apay nagpalakpak ka siya na, ha? Sino tinangibagakan ka mabalin mo ti agbartat, ha? Sino ka kung mamangibagay tirumbang ang amidag? Ha? Ay na, pakpakawan, Dado. Laklakayan kan, ngam kastapay lang ti kapanunutam. Apay, anya ti ikarkarit mo, ha? Ala, sige. Kung taram taridaw tapno maperdi manan. Ha? Anya manan day ta, Dado.
Nagawid ka na Bartek, sa ita, si Kapay laag tinaturad. Di kayo makibiyang, nudiyo kaya't ni Madarnan. Nanang, mapan kayo iti ayan ni Kapitan. Agki daw kayo iti tulong kan ko na. Itugot yun ni Junior. Awan maramidan ni Kapitan. Takrot na yung Kapitan niyo. Kapitan! Kapitan! Tulungan na kami kuma! Abay, anyat napasamak na nacarita. Timanugang kau, nagawid ana Bartek. Anyat maramidak nung nagawid na Bartek. Anawaan niyo Awa mo nga ron denggan na asa o Kapitan. Basapul samut ada kayo ti mga nawa keng kuana. Agsinsin nung batdan nga agasawa Kapitan. Ay. Alaan niyo na ito anambar. Ha? No, kabaalan nyo nga anawain. Anawaan nyo pala Hawagan na kaming tulangin, nagkinkinlabildan. Anya? Ang mga nua pala ang tagasawa na ita. Ano pa iti trabaho mi nga agururay? Pag-aasiyo, Kapitan! Kas nakunak itayin. No, kabaalan nyo asulbarin, sulbarin nyo latan. Sana masapol at aktakin na kami. Nay, si kamag gayam ti masabat ko, Mari Charita. Sa dino ti papanan nyo iti apom. Agpatulong kami kadagiti masiknan. Kadagiti pulis, Maray. Ha? Nabartak ngamin ti manugang kau kitila man ar-aramidin nan. Ni Ana ngay. Ada ijay balay. Madama nga agap-apadakin lakay na. Saan ang makataray ta sigurado akamatin ni Dadaw. Ay nawaw. Ammo ka di ti anak ko, ti may papan iti dayta abanag, Maray. Napanak ijay barangay hall itay. Tagpatulong ak kuma. Ngam numero matintet ti kapitan nga anak mo, Maray. Urayan da samot nga adadakas ang mapasamak sa daaggunay. Anya? Ipadas ko ti mapan ag-report dita police station, Maray. Barang matulungan na kapay. Sapay medyo adayumat, Maray. Anusan Maray? Ang mga nutumaray di anak ko kat dangran ni Dadaw. Naimbaglaangan ta si Mangpot adagos dagiti pulis. Kat inalada ni Dado, nanang. Ay, wan nga rod anak ko. No awanda, asinulaangan ti pagpatulungan tayo. Narigat mo't akasarsarita ni Kapitan. Aywan, anyat imbaga ni Kapitan kada kayo, nanang. Numero matinted na. Anya? Ti ko nanakit no kabaalan tayo kanu nga anawaan tayo. Saan ang masapul at taktakan tayo ida? Ay no, talagamot dadya ang Kapitan, ha? Kasla takrot mo nga rod. Kasta manen ti inaramid na, idinagaapa dagiti kaaruba da Gladys. Saan magayam ang mapangnamnamaan dadya Kapitan. Urayan dan samit nga damadangran sakbay at tumulong da. Ay, awan mon, Timyong. Ay, kasangsangpet ko lang. Gamkastamot tong ti ipasabat mo, bakay? Apay kaday? Anyat ar-arabidin yaw kadagiti kagawad mo, ha? Ay nawaw. Anyat kayat masawain. Napan ka no ni Nana Charita ije barangay hall. Tapno agpatulong. Ngam cellphone number ka no matinted mo kunkwana. Wen tapno nalaka akong tagendak. Agpudno ka man kanyak, Timyong. Takrot kan samot. Takrot mo't nga ibagbagam. Agpapada kayo kadagiti kagawad mo. Di mo nga minamo, bakit? Imbes ada kayo ti kaasitgan a pagpatulungan dagiti kalukaran tayo. Awanon taagtugtugaw laeng met ije barangay hol ti ubraan nyo. No kas jay kumamot nga adda agaapa ay katagpakita kayo Anawain nyo ida ano kasapulan. Saan matada kami tinangibaga nga aga-apat Kasta nga raud, awan ti aramiden nyaw, boy-boyain nyo laptaitan. Hay na, nakababain kalaunay, Timyong. Apay manay, nanang. Ay sus, agindidi kapailaang dita. Ay nawaw, saan kaya maawatan? Agdinamagan dito'y lugar tayo ti inaramid yaw kadagiti kagawad mo. Ha? Amumpay ti kunada, takrot ka kanaw a kapitan. Takrot mo't nga ibagbaga na kita sa tao. Wen tasaan kayo mat kano nga ganawa. Anya? Mano a kalugaran tayo tinagpatulong kada kayo. Ngam anyat inaramid yaw.
Unay kan Timyong. Iso adiyo ida mababalaw, no ibagada at akrot kayo, takas tamot nga men, ti ipakpakita yaw. Sorry, bakit? Nakainumak lang iti dating aldaw. Pasensya kan, ngam nakadesisyon akon. Agsi na tandado. Diyak amo tinararamit ko, bakit? Uray anya pa'y tibagbagam. Awanan tagbaliw. Ay nawaw, kasyang nakumamot na, bakit? Naasyan ka kadikada kami idi inaramid mo tikas dyan, ha? No saan nagpulong ni nanang kadagiti pulis, ang mga noan niya mo't tinaramid mo kanyak? Please, bakit? Saanan? Diyak kaya't ti asawa asakit ti ulo. Mabalin ka dingag sarita ta, Ana. May papanitian niya, kapitan. I-delete mo, jay impos mo iti Facebook. Ay nawaw, apay ko mga idilit ko. Awan karbang mangibaga at takrot kami. Apay, ilibakyo ka di, kapitan? Di ka man naging tutured. Saan lang ang anam na minsan ni inaramid yu tikas dyan, kapitan? Tunggal at daagkid daw ititulong yu, kat di yu mat aksyonan. Urayan yun sapay mat nga adda maisagma. Sana po no na ita. Pasensya kayon, kapitan. Ngam saan ko nga idilit no anyaman ti impost ko. No saan kayo atakrot? Paniknakan nyo ah. Agpakita kayo no adda parikot. Saan kay nga agul ulimag? Nakita ni Mayor ti impos ni Ana lakay. Anya, saan na mo taklos ka ni Mayor kay? Adda nang idanon kini Mayor. Ay nawaw, sinaw tinangindanon ka ni Mayor. Di mun amon no asino. Aywan gayam, mapan ka kano iti opisina na tagsarita kayo. Ay nawaw, anya nga iti ibaga kijay. Ay kat si kamutin at makaam nga agpalawag kun kuana. Kasano no dinakpat yan? Kasano no sermonan dak? No sermonan da ka. Ano sama, tapod numot nga dataktakrot mo. Saan ang mailibak dayta, Timyaw? Nakitak mo't anak turong ni Kapitan Ijay Munisipyaw. Una, tapi naayaban ni Mayor Nanang. Anja? Saan laang mat ngamin ada tayo tinangaramidan na itikas jay? Ado tayo nanang. Gusto nga rod ano bagbagaan ni Mayor, bareng agnakemeten. Naku nampay nanang. Narigat nga agpaiso no agul uli magtayaw. Una, no agul uli magtayo, ay awan na. Ang mga nupanunutin na ahusto tiyar aramidan na. Husto lang no pinaayaban ni Mayor, tapno mailintag na tikilo nga aramid na. Kat, anya ti imbagan ni Mayor kun ka. Pinagsasawan nak, bakit? Winarningan nak pa. Naimbag man, tadi na pinaayaban dagiti kagawad mo. Siya ka no ti makamo ang makisarita kadagiti kagawad ko. Aramidem ngamin ti may parbeng. No adda agpatulong, agpakita kayo. Aganawa kayo no kasapulan. Di urayan nga adda madangran. Wan, bakit? Tapno saan matlaang apanunutan dagiti kalugaran tayo at akrot kayo. Dahil tapay ti may isa, bakit? Nasakit tirik na tunggal ibagana at takrot kami. Ibagad at akrot kayo ah. Tadi kay mat ngamin agpakita no kasapulan da kayo. Ay nakababain, bakit? Hay, talaga ang nakababain ti mabagaan iti takro, Timyong. Adda kayo magayam nanang. Kasangsangpet ko laang. Naimbag man, ta sermon lang tinangag mo ka ni Mayor. Wan nga rin narang, madanagan naklaunay no may katak. Hay na, pag nakmam daytan, inton sumarunaw, aramidam ti pagrebengam kas kapitan, tapnosan nga agriray dagiti kalugaran tayaw. Ay, nawaw! Kas maysa nga opisyal iti barangay, aramidem ti pagrabengam iti masakupam. Iti kasta, saan nga agriri dagiti kalugaram. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.